kunetinto letimcwa kakhulu lebetendiwa ngulabadzala bayitolo lesingenato timphendvulo tato tsine namuhla noma ke bantu banamuhla lebangatati ukuthi tatisho kutsini kanti bantu labadzala beba understand ukuthi there are some key things we need to do to unlock the supernatural ngiyethemba kuyevakala. Ngitawubekisa nje ngento lencane kunana umoya lesi ubite sithi sihushu labanye bathi sishingshane labanye bathi sipoko bawubita nje ngemagama lahlukene uyabona lo moya lochamuka the whirlwind lona lochamuka wende indingilizi wende esitungele dana ushaya esitungele dana uphuphuthe lapha ushanyele lo moya loyo kulaba bayitolo kula maswati ayitolo lalakhulise thine in fact lamaswati akuthandi lalakhulise thine bayitolo bekuthi nakuchamuka lo moya lowo abuthe matshe nathi asitshele nani bantwana buthane matshe siushaye lo moya loyo kuthiwe asithi hamba mthakathi siwekhude hamba mthakathi hamba mthakathi bona ke vele bawubonge nekubonga bathi fuseki ezibani bani nangabe kunemthakathi wasenzaweni lowatiwa wasengibekise nje ngimotwane kuthiwe hey suka motwane bawugqobe ngematshe kuthiwe hamba mthakathi utosithebula hamba ugcotshwe ngematshe lo moya loyo uhambi noma ngabe semasimini engcenye usemasimini siyahlakula bese uyachamuka lo moya loyo vele bewungayekelwa bowushaya ngematshe ugqotshwe ujikijelwe ngematshe vele kuthiwe hamba mthakathi wekunuka hamba nangabe njoba ngisho ngithi nangabe uyatiwa nje umthakathi enzaweni abidwe nangeligama nangabe kumotwane kuthiwe hamba motwane mthakathi wekunuka hamba motwane hamba uyayibona info leyo bewuqoshwa lo moya loyo kuthiwa ngumthakathi loyo libutho lebathakathi lelo litothebula noma litothakathi noma litoloya ngiyethemba kuyevakala kepha ke lama 2010 nalama 2000 akakwati lokho nakabona lo moya loyo nje umabuka abantwana abanyala nababona lo moya loyo ubabona sibagijima baya kuwo uphephula tibi lo moya loyo uhusha uthi ubona bangena la kuwo badlali bajayive bajabule hey kulo moya lo ngoba bona abati uthi bathakathi libutho lebathakathi bathebuleke lo moya lo utobathebula ubathebula that is why sesinebantwana labanjena nje bema 2000 tinhlamba tibutwa kubo kuhlambalata ngeke ubathini ngetinhlamba labantwana abethuki bayagagabula kulala bahamba phambili ngesex bo number 1 tshwala kubhema bathi tonke tinhlobo tetshwala emagama abo netinhlobo tetiti ababhemi bayathunyisa ngilesitimela semalahle ngilabantwana laba sizathu yini bangena kulo moya lo dzala bathetshula labantwana laba ngoba abati abakafundziseki dzala bathetshule kathi ithundi tabo le emabhodleleni bathakathi banje kuhamba tipoko la ngiyethemba kuyevakala inkosi nibusise amen.